helo, a chroeso I cyfres newydd, efallai. Yeah, definitely. Alex eisiau dweud be ni'n neud? O, ni'n creu y hoff Halo game fi erioed, sef yn Halo Reach. Mae'n unig un fi'n hoffi. Cos mae'n fool. Fi ddim yn hoffi Halo, mae just ddim yn great. Except for Halo Reach. Mae'n alright. Mae'n cael some cool missions. Fi'n offer cymeriadau. Fi'n really fan, fi creu a lot of oriau mewn game hyn. O, mod. Llawer. Pam ti'n cael mic rhan, ti'n mynd mynd I siarad mewn I fe? Mae'n edrych mwy Halo-y. No, I ddim. Mae'n decoration for the Halo. O, helmet fi. Mae'n actually. Oh yeah, Harri, I'm programmed to bod yn ET. Fi'n... fine. Mae pobl yn dweud... Come on, fi eisiau seithi stuff. Fi'n mynd probably skip our first cutscene. What? Probably skip our first cutscene. Mae dim real story at the dechrau. Mae'n They mynd rhywle, maen nhw'n like, mae rhywbeth wedi digwydd, o maen nhw'n ymwneud pobl. O, fi yn gwybod pa helmet fi on when fi'n skip o. It's rare it's got V across mewn like multicoloured suit fi. Yeah, ni gyda lliwiau llawer gwahanol. Ti'n fel y camp. Na, fi fi'n cael like 5 cap o'r ffordd. Dala fi di cael 5 cap o'r ffordd. Oh my god. O, dala fi di wneud hwnna, bydd hwnna wedi bod way well. Ti'n gwneud am y next episode? Yeah, just pob episode fi gwisgo slightly gwahanol. Mae'n awr diwedd fi just mynd full on pink. Yeah, a fi just aros the same whole time. A ti'n just mynd mwy a mwy dywyll. Except ti'n gallu. Dyna fi! Ti'n gweld fi? Ti'n gallu gweld ble fi'n pwynt e. Ti'n eisiau press? Yeah. Fi'n like, fi really ddim yn hoffi am na. Hello, Harry. Ti'n gada fi? Hey. Oh, fi'n edrych quite cool to be Fi'n honest. edrych really sad. Yeah, ti yn. Brian. Like, nhw'n ignore ni fel angsty teenager. Yeah, mae edrych ar y fi. Pwy bydd eisiau siarad I hwn? Locate the stress beacon. Hello. Stress beacon. Distress beacon. Mae'n gwahanol. Mae gwahaniaeth. Oh, hwnna'n pa mor uchel fi gallu edrych. Na fi'n edrych kind of curious. Beth fi'n edrych fel pan fi'n edrych fel am? Dwi'n edrych wedi trio ddim edrych o fi. Edrych o fi. Hello, my friend. Oh. Alright, fine. Diolch am y warning. Which you probably roi fi, a fi ddim yn gwrando. Yeah, little cheat thingy. If Fi'n ti'n redig off now. If ti'n sprint or jump at the same time, ti'n jump off. A fi'n mynd I marw. Ow. Ble wyt ti? Fi ddim yn siŵr. Sut ti'n sprinter? Left bumper, cofio. Oh yeah. Whoa! Oh, hwnna'n so cinematic, Harry. O, fi ddim yn edrych. Wow! Na paida! O'r ben barod. Ti'n barod wedi colli like actual help. Ti'n lucky fi mynd I respawn fe. Come on, Harry, let's win. Fi ddim yn immature like ti. Wedi hwnna'n y case. Yeah, dyna ti ddim wedi gadael friendly fire on. Fi gysau rein. Fel mae'n bywyd go iawn, maen nhw just the worst. Nhw dim yn beth ti'n meddwl nhw'n Harry, nhw dim yn hostages. Maen nhw'n edrych fel nhw. Maen nhw'n moa. Animal cruelty, beth di glywed am e. Ti'n actually cael achievement o picaf saith yn nhw, even though ti'n ddim yn chwarae. Iawn. You're welcome. Mwy o reswm I lladd ni. Dwi'n gallu sprinter nhw mwy. Gai fi wedi blino. Noble 6, ydy hwnna'n just T? Na, Yn case fi'n aros fan hyn. Fi'n Noble 7. Harry, come on. Alright, ow, alright. Sut di chwarae o night vision? Tim angen, mae'n... Fi wedi neud e. Oh. Heat seeks, going home. Nope. Lle ti... Nope. Ti dal mas yna? Oh my god. Mewn ffordd. Fi'n hoffi mae AL-15 yn dal y game y peth fi from blwyddyn diwethaf ac os fi'n 15. Fi ddim yn gwybod sut I gadael. Fi'n lost na. Harry, turn around. Harry. Ow. Beth hwnna'n just cruel. O, mae'n grisiau fan hyn, Hello, friends. Ys fi actually gallu lladd nhw, na? Ow, alright. Fi fel... Just like yn cadw fi mewn lag. Fi wedi trio seithi unrhyw beth fi'n gweld. Sut ti'n cael cool gun? Pwy fi? Yeah. Click on Y. Oh. Oh no, fi fel wyt ti'n cael y machine gun gyda scope arno fe. Fel gemau dda. Pwy roedd yn meddwl, ni gallu rhoi scope, ond na, let's just rhoi a little lump ar y gun, so maen nhw ddim gallu gweld mwy accurately. Probably yn y design o gun hwnna'n just... Fi'n abuse o'r teammates ni.
I think Oh, if you want a grenade button. If you dial them and you see Harry, it. the main player man is shooting in the grid, so you should follow. If you over ddim it. gallu cofio sut i wneud melee. L left bumper. Oh, right bumper. Oh, no, right bumper. Alex in I hope. Oh, with a ddim and off you're like, ow, alright. Come on, let's go. Throw him. Oh no. Oh no. Oh no. Ow, alright. Delia got a tragedy of war. My well controlled shots. Just to keep the team in line. Right, Harry, my fi'n cofio y level hyn, a my first team mynd backwards ma, so it's it. Yep. Harry, come Alright, on. fi do. Ni angen ffinisio un level mewn episode hyn. Ni heb gorffen level mewn unrhyw episode o unrhyw beth Anyway, erioed, pretty much. Fir- Our first level of Marvel, when ni ddim yn gorffen y second one. Right, fi'n mynd score a sweet headshot at first guy ni'n gweld. Oh, mae fi'n miso. Mae ddim yn galw fi punch o fe, fi'n grac now. Ti'n probably just fi'n missile, Harry. Teach fi triarity. A minute, fi'n count. Great headshot, great headshot. What? Oh, headshot. Right there. Aha. Ah. I'm in a basement, Harry. Oh no. Ti'n cael unrhyw un eto? Un. Fi'n defnyddio whole clip o fi lladd un. Oh, fi gael headshot. Fi'n cael fel 2 headshots in a row. Fi yn marw really badly. Meanwhile, fi'n iawn. Grenade. Oh, na, fi ddim yn iawn, fi ddim yn iawn, fi ddim yn iawn. Sut ti'n croucho? Ti'n Ow. click o left stick. Fi'n stuck lan fan hyn. But you really? Fi ddim yn gwybod sut i gadael. Fi'n dod I ti now, Harry. Oh. Ffeindio e? Efallai. Yeah. Efallai fi'n dod ffordd yma. Na. Fi'n gwybod beth fi'n neud. Fi'n semi-intelligent. Ti'n mynd ffordd fan hwyl. No, have fi nôl hwn, mei. Rhan fel o worst weapon. Ti eisiau gweld sut mae'n mynd yn erbyn ti? Go on then. Fi'n terrible aim. Ah. Right, Harry, let's... Leave. Wow, ouchie. Oh. You're welcome. Mae'n edrych so sad. Mae pawb yn y game hwn yn such a miserable trwy'r amser. Fliddingly. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun. Avengers. But fi ddim I fy lladd un ohonyn nhw gyda full charge shot. Ah! Mae'n achos ni chwarae Legendary. Na ni ddim. No. Fi yn barod wedi marw os oedd Same. hwnna'n legendary. Cyn y first enemy. Oh wait, fi on, Heather fi'n lladd fi. Oh yeah. I missed. Missed. Terrible shot. Pwy fi? No feet. Oh yeah. Yeah, ti am. Harry. Mwy nhw. Stop doing kills fi. Harry, fi... Oh, I don't scores ni. 370 i 93. Fi'n abys gyda hwnna. Run. Run. Fi'n meddwl ni'n y bad guys fan hyn. Fi'n ni'n technically But invade. you just caught in the way of a line of fire, fi. Yep. Fi'n hapus gyda hwn nawr. Fi'n bled dal fi fod. Ti'n distracted nhw I fi, so ti'n A neud fi great. wedi marw. Oh, ti really? Yeah. Oh, no. No. O leiaf fi'n edrych yn dda. Gyda fi Na, marw. ti ddim. Ti di gweld y suit fi? Mae'n amazing. Oh, look, Harry's come-ups. Wow. Just try sensitivity louder neu lan. Fi'n mynd I dalu gyda fe. Boing, boing. Avengers. Oh, cool. Hang on, stop. Oh, we've other than sticky bomb. Harry, calm ar y car fi. Oh, okay. Ow. Ow. Calm ar y car fi, now. Ar y car fi, now, Harry. Fine. Steal AI space. Hwn ddim sut I fod gyrru mewn car. Os ni'n crash mae kneecap fi mynd trwy wyneb fi. Yeah. Slight issue.
Right, I think that going on game here and something there. Dun, 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 dun. Right, need to count aliens on the left now. Birds. Right for that. Safety birds, maen nhw'n way mwy of a threat. Yes, Harry. Fi'n awful shot. Mae hwnna'n all George. Mae George yn neud y safety i gyd. Os hwnna ddim yn nickname hwnna beth mae enw actually yn I bobl gwylio. Yeah, mae'n George, yeah. Yeah. Hwnna pan fi'n caru fe. Georgie Porgy. Ti ddim yn donio. Nice shot, Harry. Fi ddim yn seithi. Oh. Bam, 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 bam. O, hwnna yn friendly. Hwnna ddim. Stop, submit. Fi ddim yn gwybod sut I gadael y car, os fi yn, fi yn. X. Alright. Ti dal mewn y car? Mae fi gadael yn mynd o mewn. O fer. Fi'n stuck. Weep. Oh, wow, alright. Get mas y car. Oh! Ni ddim mynd I gorffen y lefel hwn. Harry. Okay, fi'n dod mas, Fi mas. I'll get mewn y car before my Mae nhw ddim yn hoffi friendly fire, wel, ti ddim yn hoffi fi. Fi'n mynd I redeg all my ammo at brew point. Yeah. O ne, have fi marrow Fi traps, barwy I'm fine. redeg mas ammo. O, fi di lladd ti. Just now, so ti mynd I gael full, surely. Diolch, George. O, edrych ar y fe, mae angen cerdded oherwydd fi. Mae'n edrych so slow out. Alright, ti'n gallu cael seat fi, Carter? O na, Harry cael mewn, neu fi'n gyrru ti over. Maybe yno neu fi'n gadael ti. Na, fi gyrru ti drosodd. Right, Harry, fi'n ni'n mis... Os ti'n edrych i'r dde, gallwch chi gweld barrels. Os ti'n edrych i'r chwith, gallwch chi gweld dim Uh-oh, byd ni'n take a oherwydd shortcut. ni'n crasho. Os ti'n edrych lawr, ti'n gallu gweld dŵr. Ni ddim fod mewn. Ni di gadael George. Mae'n cael mas automatically fan hyn. Oh, nice. Yeah, fi'n Yeah, mae car ni nawr tan. Slightly. Yeah? Mae'n a smoke. Oh wow, they're just mid-head fuck. Harry! Fi'n aim o am a little guy. Fi ddim give him an call. Fi angen stay away from you. Right, Harry, fi'n mynd blow lan y car hyn, okay? Okay. Oh. Covenant is on reach. Roll credits. Harry, fi'n cael car arall sy'n mewn better position. Ugh, fine. Hang on. Fi'n stuck. Right. O, fi'n dod I ti, Harry. Oh. Barely. Right. Leap. Oh, fi'n dod I ti hefyd. Stop. Fi'n tilting now. Alright. Come on. Fi ddim eisiau, mae'n fel careful, so ti'n gallu mynd tu ôl neu beth ti'n wherever you were. Oh my George. Oh my god, George, come on. Come on, George. Get this heat moving. I need RSMT. Yeah. I mean, come on, show Mae'n a siarad I bit, hina. Mae'n bit mae'n galw hina. like, come on, show a little respect, would you? Yeah. Fi'n teimlo fel the rich, just like hunt or things. Oh, yes. Pwy bynnag of a cat there. Probably George. Yeah, fi'n George, because I've been cael point in there. Oh, what? Ti'n cael points am I do? Pan ydw I ddim? Acos Fi best friend's gyda George. Ydw I George? No. George. Right, Harry, George. Ti'n mynd I cael mas, but fi ddim. Ah, birds. Fi Right. wedi. Fi'n mynd wait on the Covenant and just going I drosodd. Ti'n mynd gweld fi'n neud 6 drive-bys now. Ble ti'n mynd? Oh. My arch nemesis. Smith. Right, mynd I helpu nhw mas. Na dwi angen, hwnna sydd efo effort. Fine. Fi fel is just mynd I Oes- run a fi over wedyn. Oes yna Covenant yma? Mae'n little guys. Harry, get out of the way. Fi ddim yn gallu cofio melee. Okay. Ow! Sorry. Friendly fire. Ti eisiau cael mewn y car fi? Yeah. Okay. Birds! Diolch am y help. Oh, no. Ow! I feel every little touch on it. Yeah. Right, so ni angen Oops. weito I fe mynd I ffwrdd. When I can mewn. Oh.
Yeah, fi probably mynd i marw eto, oherwydd ti. Oh no. You need drive-bys, so, I know. A, so ni fel gang. Yeah, gang. Sweet. Gucci gang. Ni ddim yn y good gang, ni'n y Spartan gang. Apart from idiot thief, Uh-oh. the throat to explode. Oh! Fi gyda like dim ammo mewn gun hunt. Like you got between one and age. No. You like almost hit elite mid-air. Dyna wedi bod pretty cool, so obviously ti ddim yn neud e. We'll turn this car around. Fi di probably just crashed fe. Oh yeah. Uh-oh. Ni'n Oh, terrible no. at hwn, fi gadael. Okay, bye Harry. Dala fi ddim wedi gadael. Fish fi dod i'r rescue ti? Na, fi alright. Oh, he's in a sick... Oh, Fi yeah. jyst mynd i marw. Okay, bye Harry. Fi'n meddwl Oh, mae so- pawb gallu gwybod pwy sy'n y gorau allan ni da. Oh! Pam oes e dim ond like 2 soldiers am hwn, a like the other ones. If you now fun, I think I'll get vantage point. Bird! Harry, can't behind rocks with him around you over. Come here. Oh, hwnna grenade. Hwnna'n a bit overkill. Oh, fi bron wedi lladd y hun fi. I was trying to over... Yeah, okay. Smooth. Did you calm out? No. Nid ar o beth ti di wneud. Ni ddim yn gwybod beth ti di wneud o'n adult drama. Haha. Oh. Oh. No. Okay, fi na. No. My car just threw a camera in a car, baby, just drive around. Pwy di hwn? Oh, random dude. Oh, who said to him flying? Harry, calm out. Wait, if it a minute. Minus 73 Come on, points. Falcon on Nope. Let's yang it. No, fi mynd i lladd soldiers. Oh my god, Harry, na. Yang been a girlfriend massacre. level. Yang girlfriend level. No, come on. hwnna'n good ending i'r video, fi jyst mynd i lladd pawb. No, ti lladd fi na, ni'n mynd i lladd ti. Yes! Harry, Challenge! Okay, cyn fi'n lladd, like, our entire Spartan army, fi'n meddwl ni angen dweud hwyl fawr. Ti'n gallu neud hwn, Alex? Ti'n skilled at dweud hwyl please. fawr. Ni chi girlfriend mewn fan hyn. Fi'n ddim gallu dod mewn. Na ti yang got hex. Wel, mae ddim yn dod lan gyda prompt. Mae ddim yn gadw fi mewn. Oh. Wel, diolch pawb am gwylio God. cyn i'n lladd How do you literally think pawb. calm down? Wel, fi'n meddwl ni ddim eisiau embarrass hi ni anymore, so... O fawr plain. Beth ti wedi neud, Harry? Fi'n taflu grenades. O fawr! O fawr.